thlir tu te in zavain chi bai vek ule video ka post nun bera khan Isua film The Chosen na Isua lema chang Jonathan chung chang le The Chosen series chung chang tlema zong karon soya khami zu zui deuh khan tunchima po hian Isua film Passion of the Christ a chang ve pathian omring lo mi pahnih lain Christian film ma anin lan ve nuwa ring tu an lo ni tak dan kan ngai thlave thung dona in shiat lar to nu po ani karinga ma se atop thlangi min lo ngai thak sak vele chhodon nya Passion of the Christ movie a khan pathian omring lo le Christian ni velem lo changan om nual an ti thina chung mi te jinga chuan ring tu ni phata soizui hlo deuh mi pahnian om ve a chung mi te chu Barabba lema chang le Isua phatsan tu Judas Iscariot lema chang te kha an ni Barabba lema chang hi han soi ma sataila Passion of the Christ a Barabba lem chang tu actor Pedro Surabi hi Italian ani a kumsang kha zakwa somruk pakhat juni somni pahnia apianga rol thar ani lai chang to pathian omring lo ATHEIST ani tia tar lan ani a sa kholam pangshim shim hi anga event lem lava arin zong ani velo Christian Muslim Buddhist ti vela abwai ve lavani ATHEIST ani awangin Christian movie Passion of the Christ in lan ve po apoi ti lava achan chu sa kholam thil ai ma in ani chuan na tho tur film in lan na tur le sum tho chhuana tur ani shim shim kha chuan apoi salem lavani Pedro hi ATHEIST ani a amairo chu anuna fam kim lo riaw na te hadam lo riaw na kim lo riaw na anei ve thawa pathian apom du lo wanga ni ti reng reng a sha thiam lo ti chuan le Passion of the Christ achan lai ngein an shoot lai ngein scene pakhat lek wangin apiang thar ta ni Pedro soidan chuan Passion of the Christ a scene pakhat Isua le Barabba mipui ma an din dun lai scene a khan Isua mela mu ni na soi a soidan chuan film siam tu Mel Gibson chuan Barabba in Isua mita a en lai scene an shoot thlen ma chu Isua le ma chang actor Jim Caviezel a mita en reng reng lo turin a shila Mel Gibson soidan ang chuan a hanti a scene chu an shoot ta a Barabba zelen nuwa stepa a chukhlak ma che in Isua chu amita voi khat en turani lain voi ni a en ta ni a chan chu a voi khat na Isua le ma chang mita a han en chuan ama chu engemoni na thlak dang lama electric current in man angin ama ber chuan a te khina Isua le ma chang chu a en non le pha ta ni chuta cha chuan amita tak en tu chu Isua le ma chang Jim Caviezel ni to lovin Isua tak tak zok nia a shiat thu ama nge na soita a Isua tak tak zokin a en nia shiat na ama chun om ta ni ama nge na a soidan phei chuan kamita min en na huat na le thinrim na ni lovin mangai na le za ngai na khat mitin min clear ni in ka sha a chuta cha chuan electric current in min man ang ma in ka oma voi khat ma kala ton shat ngai lo thil enga moni takin keima sumi non lua khatani khatamin en tu kha Isua tak tak zok ni in ka sha ti in asoi hialani actor Pedro chuan soi zelin he thu hi soi ka zaklo khata changsia khan karin na chungchanga karil ruput mang zong zong adang lam veka ring tua ka inlet ta ni tin ATHEIST changa Christian aloni tak dana soi fi a nuwa a soi zel dan phei chuan het hian ka ngai to azui china kemin thlak dang lam hlok nan hianin voi khat min mel chia alo tok rengani tin pathian thil ti thena ro puizia a soi zui china ni Passion of the Christ film en to chuan in la shavekin karinga Isua aya miswal Barabba chu azalen an thlan khan Barabba chu a thoveng em ema ven tu pakhat kha za palo takin aleite a chwa khum vela mase Isua a han en ve chia khan anui top maka hairwa lovin a mel danglam riai riai kha kan shathiam vekin karing khalai sin tak khani actor Pedro an Isua tak tak zokin min enin kasha ati lai takle ama alo danglam phana chan ATHEIST changa Christian alo ni tak na chan chu Pedro hianin Christian na ain le nuwa Christian alo ni tak dan ring tu alo ni tak dan a testimony ro pui tak chule khabu anga ziak chhuakin ale khabu zia ming chu from Barabbas to Jesus converted with a look tiani a answer dan chuan Pedro hi ama chuan nun hlui du omlo soi tur nga ve tak mai hi ani a ATHEIST ani lai po in anun dana za om viau ngai lova Passion of the Christ a in lan ve hlol po kha ama she chiang tu te chuan makan lo ti hle a in lan hun chung a rei lo ngai to in a hlok pui berte zinga mi ani le angloi si pathianin a om nge ni ti a sha tir du awanga pathian rem ruate po ani ma na le
Però è successa una cosa È veramente successa una cosa importante. sconvolgente, ci ho messo un anno a capire che cosa è successo, praticamente una cosa di cui adesso ne parlo con grande tranquillità, ma allora era una grande meraviglia, il fatto che Dio possa passare attraverso gli occhi degli uomini, per incontrare questo sguardo che siamo fulminato, siamo proprio fulminati. Lì è iniziata la tua conversione. Sì. Ole atira kasoyang khan Passion of the Christ a hian ringlo mi an changnuala anjinga pani in soizuan hlo fal ka ti kha anjinga pakhat jok chu kasoy zo chi a pani na jok hitunge ni ve angle Isua phatsan tu Juda Iscariot alema chang actor Luca ani a ani po Pedro ang tho ATHEIST ve thawani a ani phe hi chuanin Christian terin na chu lem ati mai bak alo sui chena sa ve chin hle ani ome Antarlan dan chuan Passion of the Christ sa ain lan ve na chan po Christian terin na lem ati zalan tir na ni Christian te mok na ni anti a she chiang in ti te soidan tak phei chuanin Isua phatsan tu Juda Iscariot lema chan kher kha adu na chan chu Isua a huat wanga ni tinan soi hialani tak tak ni mo Tarlan ani zel dan chuan Luka hi chu ATHEIST a po pathian omring tu te ho soi chia ching deuh ang chi kha ani a thinrim na khat ATHEIST ti nan soi hial Isua phatsan tu lema chan po apoi salawa a chan chu angai dan chuan Isua ti vel chu an om tak tak miaw lova Christian te Isua pathian omring tu te hi chu mi mol angin angai ani ma se ani po Pedro ang thau khanin sin pakhat wangin adang lam film chu an shoot a script chu han chiara Juda Iscariot an Isua phatsan nuwa a in chira wang a in o hlum lai sin an chan lai chuan Juda Iscariot lema chang actor Luca po adang lam ta a chumi sina wang chuan ama eng tinamo takhian dang lam na om ta ni ama chu zoi in a hne chho zela atira apom du bik lo midang bula po asoi du hek lo ma se chum khat chu sound room a Passion of the Christ staff te nen an om ho lain dabing ti tura ni a ma se in pona nei masak phota du thu a soi chhuaka sound room a recording an nei ma chuan a film chan lai mek Passion of the Christ kal tlang chuan ama chu adang lam chhotel tel ti a soi chhuak ta ni pathian a om ngei ti arin pha thu te a soi chhuak ta a ATHEIST changin Christian na ain leta ko shan bel po nei ngai reng lawan ya wangin Catholic ko shana alut ta a fati po baptisma a chantira tin ama nge po baptisma la chang reng law ani awangin Christian na ain le nuwa anupui fanaw tenen baptisma an changrual ta fekani Passion of the Christ hi Isua film siam to azonga ba urak nei lian berani ti lakan soi swal lawang mani loka karon soi Isua chanchin tarlan na film tho The Chosen nen khan an thom hi alring fal dun viau maya he series le he film kaltlanga piang thar ta te po an tam hle boka soi a hlo via vani a film chang ve te ngei po in an hlok puizia an soi zui mol mal reng bok Passion of the Christ sa Isua le chang actor Jim Caviezel po in pathian nen anin kar a chat zwal ba ka arin na lama po ama zong ain at sakto zok ti na soi china Passion of the Christ film siam tu le director ni bok Mel Gibson an abyak chum po in Hollywood ta chuan Isua le chan hit hil ol sam ani don hau lova an clear zui dan po adang lam viau china nia ti in a warning phota Isua lem achan ma in chutiang chon alo shil lok soi zui vak po ngain ka shilawa he thil hi chu Hollywood te hi zong music industry chophian setana ro rel na le setanan man ro poi mo taka a manani ti hairual ani to lova abik takin Grammy ang te phe hi chu setana ro rel na hmuna ni ringot to maya soi thui vak ngain ka shilaw Christian celebrity Isua lema po changam ngat lo ni kha chu Hollywood media satan chuan thil ol sam takani don lo ti a soina angani Mel Gibson soi tum tak ang kha chu Hollywood ta hian Christian te abik takin Isua role po play du te tan phe hi chuanin an en dan dang deuh china ti na angani pathian mi te an lom lo zia alang chiang ome Jim Caviezel po ina tira chuanin Isua lema hanchan chu a team ve dewa alo pom ngal bik chuang lo ahan ngai tua phota ti chuan Mel Gibson chu bele in har saviaw don po ni se kati ang ti ina shilta ni Jim Caviezel in pek na po anamay lo te Isua lema achando na wangin ari na paun somli pangalaya paya film an shoot line check in voi ni lai adeng ani oma ataksa inji sompali zata thuk sera nei pha ani pneummonia anei pha boka
Isua cross an khen be live vel scene shoot chung a reilu tu ka wangin a taksa a chaw chemana a stress na sa em boka in check up ngai rengin om bokani film an shoot zo fel nuwa po surgery in ma chon ngain a om pha bokani masi avui chuang lo Isua in kantan na alo tor na kha an mai lo zia a sha chian pha a film an shoot chung zonga a thil tor zo zai ti kha Isua thil pal tang zo zai te ngai to phe zo ala ne phle ti a sha chiang bokani The Passion of the Christ film siam ani ila hian Mel Gibson po in ri sa lo la lian hle maya Christian movie ani ibaka Isua chanchin tarlan na ani mea awangin a project a shim hi studio abiak te zong in an lo hnol sak veka an tho pui du lovani chu wang chuanin Mel Gibson chuanin ama poisa US dollar million som thum zet mai chu a tho chwa puyangai pha ta a eng ti kong zong poin he film mi kapui tlin don hi ani top mai pek chu ani don hi ani top mai ni ti ril ru apu ani nge yang chu ama poisa million som thum lai mai chu amang top maya isona film budget chu million som thum alo ni ta ni ma se film pek chu ani nuwa a film siam chu alar ta hle maya a hlo tling hle million som thum kha budget kha ni a ma se chumi ai tam dai mai chu a mule ta ni Ole kertu te Passion of the Christ tung chang a han sei tura tam chin khop mai ma se video tira ka soyang khanin he film hi chu are ve de uto a film kai hnoi thil te le a chang tu te thil ton ti angreng te po hi in share lar sa de ufekani to po ka lo ring boka a soi zui vak lawang ole kertu te to phleng mi lo ngai thak sak china ka lom a video karon post le tu te min lo ngai chan sak le chhu donya zawai chunga lom tu ka se